I pozdrav mi ljudi, dobrodošli u novi klip. A ako imate pare za bacanje, bacite ih na mene time što ćete mi donirati na Patreonu. A kako to možete da uradite? Znači, kliknete na ovo join dugme, sad naravno ovdje ima više, ja sam stavio. Znači, zavisi na koji kliknete. Ako kliknete na bronze, znači donirate mi $1, dobit ćete bronze roll u ovom serveru. Ako kliknete silver, dobijete silver, gold i sad sam se zezao pa sam dodao ovo $25, 50 i 100. Mislim ovo, znam da niko neće klikne ovo, ali ono, to, mislim svakako hvala vam ako kliknete na bilo koje od ovih, znači na ovaj, svakako na bilo koje od ovih da kliknete, vaše ime će biti, znači na kraju skoro svakog ovog videa. Znači, isto ćete dobiti taj rol u Discord serveru. Tako da, eto, možete da me zapratite i na Soundcloudu, Newgroundsu i Instagramu i da se subscribe-te na kanal, ako hoćete. I da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ćao!